Ban, selamat Natal. Ya, jadi halani adong dope si persiap kononta domu bani multimedia nala pasir sirhon untuk hasumanta holi namar minggu iluarni gerejata. Jadi marsabar hitau tukin persapanta jam piti pukah maun. Tapi halani labe asih jam pitu saparopat ma holi ibuka kita. Jadi hubata domu bani persahapan nok nai pokon na mengatur hon par liturgi ase bibil ma iben hita lapis ni mbasahon liturgi ay hita tene ase seragam haganupan bibil me ben hita lapis ni na me ben hita untuk ay dokes yai untuk kinari jam 7:10 hubani haganupan na ito doh untuk pagara lilin bagal ni lebion ay si rohma konsistori persiapan hita ay mana boy petugas kuna nami si marsabar ita tokin jam pitu saparopat ma holi ibukah kita. Terima kasih. Adong piga-piga lagu hama lau persiap kununta iparlajari hita. Asi tampilhon lebih bang lagu-lagu bayi lembar na parpudi iya anggo bani hai dong piga-piga lagu ai na mungkin perlu ope i doding kun hitariap marlajar. Doko saya hubatan namar liturgi ase ilobe ma. Ilobe berarti bagian di par liturgi. Ase lang kolilaw keluar repot pakona soman. Liturgi na par lobe paduahon patuluhon, paupathon naihuma seterusnya. Coba bang. Jadi terima kasih Abata. Adong hamnai bataku. Anggo puji matuang lala maboita gentene. Puji matuang. Hamnai bataku mak parla jarita. Sarupa dodo na yata sa naking. Hamnai batang, hamnai batang, jalo
Ya, orang sebataganupan, jadi agak berbeda mungkin holi hita bani sadarion rosipatar. Domu halani untuk fundraising hita han balik papan dong dupe na perlu situ tu ponta. Jadi bagas riah kanami haganupan parhorja asibani panorang budarion panggalangan ta sa sitong ni dua hali do, dua kantong na lebion, tapi domu halani keperluan nanong perlu situ tu ponta untuk kononta holi hubani kantor sinode. Jadi itampai hita maholi sada galangan hulobei ay maholi ibain hita tine. Peruntukan ni ay ma untuk fundraising pensiunan ni pendeta penginjil pegawai GKPS tahun 2020 sada. Asilang paloli sukun-sukun nuhur tatene. Jadi ibain hita maholi dua maun galangan na somal, sada maholi songon na galangan amplop ibain hita. Sunai mana boy ben hanami tuga-tuga asi marsi makluman mai tatene. Banyari patar pe ibain hita do songonon. Terima kasih ma asi bani haganupan kita nasiol ambil bagian bani pegara lilin asi marsiap meta i konsistori. Terima kasih. Recomendación.
Iya tahun hana yundang hanami do na bani na pagaralilin aseriap hita hu konsistori. Nama tugas-tugas keban nami. Ubani pengurus wanita na mewakili sada pengurus wanita pakun sada pengurus nama poso ase hulu khusus tarmita bani na pagara lilin meriah mana siam
Sadainang. Terima kasih.
Shalom. Shalom. Horas Hubat Tahaganupan. Horas. Selamat menyambut Natal mahubat Tahaganupan. Selamat Natal semua. Sunai homa selamat Natal mayaton hanami. Selamat maribadah Hubat Tahaganupan jemaat Naboy Riap Hita Igarejon. Sunai homani selamat Natal mayaton hanami. Hubani nasyam namar live streaming na irumah. Jadi pai mai pukah kita ibadah ta boin hanami lebih tugah-tugah na parlobe maai ase HP ta tene handphone ta i silent ma. Terus na paduahon tetap mahita mendiuti protokol kesehatan patoluhon di bagas naman dihuti ibadah tahita ase dihuti hita ma songon nabani tata ibadah. Sonai homa bani terlebih bani tata ibadah na parlobe bani bari prosesi dong ijon ditulisan di song leader berarti kita song leader maman doding. Jadi selanjutnya iutok kita songon na bani tertulis bani ta ibadah songon na adong slide. Senaima tugas-tugas kuban nami paima ipukah kita ibadah ta nalahu memuji Tuhan hita ibagas berginon ay menyambut Natal der asebere hanami ma panorang hubata nalaho mar saat teduh. Saat teduh dimulai hita. Saat teduh selesai. Hita haganupan lah nolongan ni Tuhan Yesus. Kita halani holong apa hidup ni uhur ni Tuhan tado. Aseboy hita marhasa daon bani panorangon. Agepe kondisi pargoluhon na hidup pakon hita panorangon lape kondusip. Ay mapakorhon ni nalape salpu pandemi COVID-19 hun tongah-tongah ta i dunia on. Ibere Tuhan do hubata bodarion panorang na jenges. Ay manalaho mamestahon pesta pardingatan partubuh ni Yesus Kristus si paluahin. Halani ay diarma pasir hita uhur apa hadirionta laho mengondoskon puji-pujian sediaran hubani Tuhan ta. Nagabe galangan hata terima kasih honta hubani. Riap mah ita jongjong. Pasing, 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 am Tuhan Nagata Zebaoth. Pasing, pasing, pasing.
Ibagas gorani ne bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Dodingkon na siyama sada doding na bayu bani Jehovah. Doma ipabutok kun Jehovah hatuahon apa hidup ni uhur ni. Lobe ni bangsa-bangsa ipatala rundo abentolan ni. Olop kon ma Jehovah, ale halak parpitor. Anjaha puji ma gorani na pasihin. Pinuji manay batata, ay idingat do idop ni uhur ni apa hasitongan ni. Ito hudo hitar dosaon, anjaha ibahin do partubuson. Puji Puji magorani na passing in, Ay domma ipaluah tonduita kumbani hamateyan. gabi parsimada mahita bani haguluhan na sadokah di dokah ni. Martonggo mahita. Terima kasih apa puji-pujian ma isumbakun hanami hubamu ham Tuhan ne bata Bapa nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Bagal tumangdo holongmu ben nami. Iberi hamdo ben nami haguluhan mariti Yesus Kristus terhadap tubuh i dunia on. Itu gu hamdo hanami humbani lombang bagas ni hamatian. Hubani haguluhan si sadokah ni dokah ni. Sonari marmalas ni ungur do hanami. Mames tahun pertubuh ni anak muin. Sir-sir mahamroh janah marianan itonga-tonga nami. Jalo hamma pamujion nami marhitei pesta natal on. Anjaha pasu-pasu hamma hanami haganup. Asilambin margogo hanami makorjahon harosuh ni uhurmu. Amin. Gundul ma kuria. Puji hita Tuhan ta, ay mamarhite doding ta, haleluya, nomor 317 ayat sada pakon ayat tolu. Bani ayat patuluhon holi, ase hulobey manasyam par liturgi na parlobey.
puji Hasaksian pasal paramutian ni naibata. Nasyam hasoman sakuria. Udarion ipestahon hitama usia Natal. Aima pardingatan ni Tuhan Yesus Kristus si paluahin. Hitam marpesta Natal itong-atongan ni kondisi parguluhon nalang kondusif. Halani virus corona tetap dope adong i sekitar ta. Pakorhon ni ay lang tarbahen hita riap martupu i rumah ni Tuhan mamestahon Natal. Age pesonai ihaphon hita do paramotion apa holong ni Tuhan nama munduhon hita. Buedo na ni baini naibata humbata patuduhkon pabawa na iramoti jana iparmudu-mudu do hita. Sonari tangar hita ma liturgi na parlobi. Yahapon honami do sonaha panramation ni pakon pangerupion ni Tuhanin bani goluh nami. Tongon sopat do galek pangahap halani borat ni masarihon na perlu bani goluh rumah tangga nami halani pandemi COVID-19 yahon. Usaha lang mardalan, HP pargoluhon maningun terus mardalan. Tapi ipatuduh Tuhan do kuasani, isukupon do na perlu bani rumah tangga nami. Dia tetu pama bamu Tuhan. Pandemi COVID-19 sia, hotop do mambahen hanami mabiar jana gobir mandalani golu. Mabiar hupasar, mabiar pajupa pakon hasoman, apalagi mardalani. Agi pesonai, yahapkon hanami do na ipargogohi jana ijagai Tuhan hanami. Jana lang ipaturut hanami tongtong ibagas biar pakon gobir. Age pelambin tambah si horjahonon. Pakorhon ni namaningon marlajar i rumah ni ombah nami. Malas uhur. Halani marhitehon ni ay. Lambin buay ibere Tuhan ben nami. Panorang laho berinteraksi pakon ni ombah. Mangajari si dea jana riap markebaktian. Hanami pe ihaphon hanami do bahasa namar horja do Tuhan masarihon. Mangurupi apa mangaropi hanami. Agepe adong humben nami namaningon kuliah hun rumah. Jana sengong ga mangidah kampus. Ibere Tuhan do ben nami malas nyuhur. Halani marhite teknologi na adong. Boy do tetap hanami berinteraksi pakon hasoman apa dosen.
Yaphon hanami do bahasa do Tuhan membere hapentaron bani jolma na membain boy isirsir. Fasilitas na boy pakai hanami lau marlajar. Nadop marhorja pe boy do tetap marhorja. Age pe hun rumah bay. Marhitai kemajuan teknologi, Tuhan marhorja mengurupi hanami. Makhorjahon horja apa tanggung jawab nami. Hanamipe dihut do mangahapkon paramotion ni Tuhan bani golu nami. Age pelang boy hanami bebas mardalani, margoro-goro rapkon hasoman, husikola, pakon hu parsikola mingguan. Parkos pasikola mingguan, malas do uhur nami, halani boy do hanami margoro-goro, marlajar, jana marsikola minggu i rumah. Malas tumang do uhur nami halani ibere Tuhan halani ibere Tuhan do ben nami panorang nabuai rapkon orang tua nami. Selaku majelis jemaat, hanami pe mangahapkon bahasa namar horja do Tuhan age bani kondisi naborat naidop pakon hita panorangon. Yurupi do hanami bani namangidangi kuriani. Ibere do ban nami hapentaran laho mambahen metode-metode na baru laho mangidangi. Tarpuji ma Tuhan, nalang ongga paturut kon hita ibagas namandalani pardalanan ni goluta. Ipatalar do idop ni uhurni apa holong ni na tongtong marmahani hita. Amen. Malas urta aima halani domay hapokir tokon panramotion ni Tuhan na batahu bata halani ay paima itangar kita liturgi na paduahon diar asipuji kita usia Tuhan ta marhite doding ta haleluya nomor 316 ayat 2 pakon ayat 4 bani ayat 4 holi asia masuk mana siam par liturgi na paduahon. Ganuk dunia marsangap Tuhanin ganuk memuji Tuhanin pakon ganuk dinopanin mandoding puji ma mandoding puji ma mandoding puji Tuhanin. Agar mengasion hati Tuhan bakal doholongin bakal doholong hati. Dosa pakon pakorhoni. Bibel menaksihon humbata bahasa dop itu pandai bata jolmain.
isuruh naibatado jolmain maramotkon natinopani. Membalosi hata apa perintah ni naibata. Anjaha gabi perhatian ni naibata pasabutkon harosuh ni uhurni. Tapi jolma nani topani lang mandalan kon songona ni harosuh kon ni naibata ai. Jajat nahurang pikiran si Sunaima nagati maranjai uhur ni jolma. Lang rapuas bani aha na ibere ni naibata. Halaniai gabe urahma jolmain taluhonon ni sibulis. Anjaha madabuhma jolmain hubagas dosa. Hubungan na ganggang darngos pakon naibata. Makorhon gabe urahma jolmain targoda janah masuk hubagas siding ni sibulis. Sura-sura apa hisap-hisap ni daging gati maranjai hadirion ni jolma. Sonari tangar hitama liturgi na paduahon. Dosa mambahen jolmain lang be parduli bani hata ni nebata, jana lang parduli bani hasoman. Duit hotop gabe na utama, mambahen lang perlube jolmain hasoman ni sandiri, anjahat tading ma tanggung jawab nadop ia pehon Tuhan hubani. Bapa na lang makajongjokon hajongjongon ni selaku malim itong-atongan ni keluargani, adong na marayaw marhasa daon, adong na lang ra pasingatkon hasoman ni na makorjaon horja na sopatut. Debanari lang marpardiatehon hasoman na ibagas hamarsikon apa sitaronon. Dosa membahen jolmain lang tertarik laho mandalankon holong pakon makorjahon horja nama dear. Deba huban nami inang, rosuhan menghibur diri sendiri ase marhasa daun. Adong dohoma namambaen pandemi COVID-19 gabe alasan lang dihut bani kegiatan gereja. Debanari lalap ibagas holso halani hagaluton pakon bueni si horjaonon. Apatis jana narus-narus mandole. Pakor honi ailang dong be semangat laho malaksanahon tanggung jawab nami selaku inang. Dosa mambahen jolma, dosa dohoma na mambahen hanami nama poso lang morosu marhasa daon pakon sesama hanami. Rosuhon do hanami mangkorjahon aha naboy pasonangkon diri nami sendiri. Marimbang mangidangi bani tumpuan nama poso ikuria atap mangrumi ortua nami. Deba humben nami rosuhon mamboiskon panorang marite na berselancar i dunia maya, margame, TikTok, pakon bermedia sosial. Dosa mambahen hanami lupa memakai panorang haposoon nami untuk mengidangi Tuhan pakon mangkor jahon nama dear. Hanami anak-anak sekolah minggu pesonari. Bahatan do nami na lebih tertarik margame i gadget. Anggulang ibere orang tua nami menjulum gadget. Adong do senjata nami. Naganggu tumang lah orang tua atap tangis. Pasti mai ibere sedia hanami menjulum gadget. Anggu doma hanami margame. Ulang mai ganggu hanami. Anggu i ganggu atape isuruh hanami marhorja. Marah mah hanami dopak orang tua. Nasiam hasoman Rosinuan tetap dosa menrajai pergoluhan ni jolma. Janah jangin tumangdo pakorhon ni dosain. Dosa membayan parhorja ni kuria langbe ibagas keseriusan. Memberi diri ni manggidangi Tuhan pakon manggidangi kuriani. Dosa dohma na membayan parhorja ni kuria lang bersemangat ibagas na mandalan kon horja apa tanggung jawab na pihon Tuhan marhite kuriani. Halani dosa adong do humbani parhorja ni kuria nalang makaguluh kon tohonan apa pandiloon ni. Dosa persedaon haganup sendi-sendi pergeluhan janah manirang hita humbani naibata. Dosa membain hita jolma
patut hona uhum ni nebata. Domu hujai, iperluhon hita dosi paluah, naboi paluah kon hita humbani dosa apa uhuman ai. Si patalang isa dari hita, halan ibu ini dosata, ay mamarhiti pangabakta parsahabta, parlahuta, nalang talup ilubi ini Tuhan. Halan ay pe tong duhulong ati ini Tuhan hubata. Halan ay pay mangaku hita, banihasasapan ni dosata. Diartene asipuji hita Tuhan ta, marhiti iduding ta, haleluya nomor 44. Ayat 2, tolu pakon ayat 4. Hai puedo dosa Riap maita jongjong. Sebot kon hitam adosata hubani Tuhan ne batata. Ham Tuhan ne bata Bapa nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Naroh doha nami hulebemu ibagas unduk niu hurman sopot kon dosa nami. Lang talup hanami hulebemu ibagas unduk niu hurman sopot kon dosa nami. Lang talup namin hanami roh hulebemu halani buweni dosa nami. Kita halani mga jamkon idop pakon holong nete munatar sulurin. Dupak hanami roh hulebemu. Holong mauhurmu benami Tuhan. Tangyon hamma hanami. Iha taun hamdo ase marhatengeran iur hubamu hanami ibagas na mandalani guluh nami. Mengaku doha nami, gati doha nami lang martengir ni uhur hubamu. Gogoh nami, hinadawon nami, apa kemampuan nami do nagati ia jamgon hanami, bani na mandalani perdalanan ni guluh nami. Gati doha hanami maruhur sangsi,
Janah taruyun banina masa itanoh on. Ganupan ain ay mahalani hurang ni haporsayon nami. Halani ay kolong maurmu ban nami Tuhan. Sasapham mahaganup dosa nami. Pakon pangabak nami, hotop dulang songon na iharusukonmu. Gatido ilanggar hanami titah pakon hatamu. Gatido soya pakhopkopon muin ibahen hanami. Hapasingon pakon hasitonganmu. Gatido ipabutak hanami. Bani ganupan dosa namiin. Marpangulaki maurmu ban nami. Gabe alatmu mambuan pasu-pasu hubani hasomanku jolma mandilo na kaho mangipuk na tangis mangapohi na pusokan uhur apa tapi gatila pilang terlojawan au suruhan muin gatinan pitah na perlubak pudo na perayak tu Tuhan kolong mauhurmu sasap hamma dosaku. Iha tahun hamdo huban nami, gabe paridop nihur manasyam, songon bapak nasyam paridop nihur in. Sadar doau, kurang sari doau bani halak na patut si sari hononku. Jana mangurupi halak na patut si urubonku. Maidop mahurmu baku Tuhan, sasap hamma dosaku. Iha tahun hamdo huban nami, Tuhan, marsia holongan mahanima sama hanima, songon au makaholongi hanima. Sadar doau Tuhan, hotop dolang waholongi hasumanku jolma, kumbani doskon diriku, gatido ego pakon hasonanganku sendiri ope nahu parayak. Gati ope tubuh simburu, kebencian, subil apa dom-dom ibagas diriku, dopak hasomanku, halaniai, hotop do masa persinongon apa perselisihan i tengah-tengah nami, holong mahambakku Tuhan, sasap hamma dosaku. Pabayu janah pergugui hamma hanami, laho mandalan kun horja tanggung jawab nami. Sunai humama kurjaun harosu ni urmu, humbani guk ni ur nami. Pergugui janah urupi hamma hanami,
asi terbain hanami tongtong pamalas uhurmu sadokah goluh nami. Tangar anjaha hapur sehita mahatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Idop ni hur Jehoba do nasoramar pusa seng marnarotap holong ni ate ini mulak ratah dua siap sugut bagal do habunaronmu. Ibagas holong ni nebata do maisasap haganup dosata halaniai pataridakon hita mata na tanda pergoluhan na bayu. Hasangapon mabay na ibata ibabaw. Sonari tangar kita mah persembahan pujian vokal grup Humbani TMS tim musik singer. Dop Kosiai persembahan Humbani seksi Bapak.
Lari tangar hita persembahan pujian humbani seksi Bapak. Terima kasih ya Tuhan Hanami hubani tim singer nadop membain pujian.
Terima kasih ya Tuhan kami bani seksi Bapa, bani puji-pujian, emang memuji Tuhan. Dear, paima masuk kita bani par liturgi patoluhon, aima barita haluahon bani pertubuhan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dear, asih puji kita Tuhan ta, bani doding ta haleluya nomor 312 ayat 1 pakon ayat 2. Bani liturgi napa bani doding ta ayat paduahon ase masuk manasyam liturgi napa toluhon. Sion Megahon Jerusalem Rajami Sibuan damai Rajami Liturgi napa toluhon. Hosiana anaknya sai kalua bangsamu sai martua bangsamu menira janu Hosiana anaknya sai palua bangsamu. Barita haluahon apa partubuh ni Yesus. Seng tarsibar hape bagal ni hidup ni uhur ni nai bata hubata jolma pardosa. Halani holong ni humbata marpangan judo iya. Iberedo humbata panorang lahoro humbani. Paubah ma uhurta asa jupahan haguluhon hita. Sunari tangar hita ma liturgi na batuluhon. Lang marosu uhurhu mangidah hamatean ni parjahat. Tapi ase mulak do parjahat ai manadikon dalan ni ase mangguluh ia. Tongon hasipe doma buai dosa apa jahaton rosi palanggaron nabi naheni julma lang hape mitor iripas kone betahita tapi sebalikni idiloni do hita ase paubah uhur agepe gok dosa hita ibarita hondo hubata bagah-bagah ni nalaho babayuhon guluhta songon bani panorangon idilo Tuhan ope hita marhite natal on ase mardingat holong ni na doma pasir sirhon haluahon bata bodarion ibarita hondo use hubata marhite hata ni nai bata bahasa doma tubuh Kristus si paluah hita jana sononma barita ai.
Rohma ijia parenta humbani Kesar Agustus, ase isuratkon segala jolma na ibagas gom-gomanni. Panuratan na parlobe maai sangga si Kerenius manggom-gomi tano Siria. Jadi misir mahaganup, ase isuratkon ganup huhuta hasusuran nibe. Misir mahoma si Joseph hun Galilea, huhuta Nazaret lahu Judea, huhutan isi Daud na margoran Bethlehem. Halani hun marga apa hubani ginopar ni Raja Daud ia, laho mapasuratkan dirini rappakon si Maria tunangan niai, nadop boratan rumahni. Anjaha sanggah na ijai sidea, jupah ma panorangni tubuhan tuah ia. Jadi itubuhkon ma anak bunga tubuhni, ibaluti ma bani ampan, anjaha ipatibal bani panggagatan, halani sengdong ianan bani sidea irumah parbornginan. Jadi halani holong nine bata hubata ibere do Tuhan Yesus hubata aima tubuh hudunion aima lama kop hita janah na lama nobus dosata. Jadi ipangin doa nami bani doding sonang nin bornginin se hubani jemaat lang pala bergerak na siam tene yakat lilin lang pala man ngadahi api ne siam soh itempat man siam halai domma roh doholi napagarahon lilin hu tempat tabei. Jadi sanggah mandoringon ase yundang kanami ma hubani hita homa ase riap hita jongjong. Puji hita Tuhan ta marhite doding ta. Haleluya nomor 30 ayat sada pakon ayat 3 irikma ibagara lilin. Hubani si partugas nadip itutun hanami asir-sir na siyam mambagihon pagarahon lilin. Tolu anggodoma gara lilinta asiakat be bani lebih-lebih sanggara Yesus termalu apa Umbai
pitah musik akan kita lilinta masuk mahita bani refleksi biar sambil itu tuh kita penonggorta sambil martonggo kita ibaga suhurta ase dimulai kita sonang dotongon Tuhan iben ham hanami ibere hamdo huban nami tongon anakmu tubuh hudoniaon aimat Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus halaniai persaya hanami lang be mabiar hanami mandopakon lang be gobir hanami mandopakon ahana masa itanoon halani persaya hanami bahasa hamdom tong makasomani hanami bani ganuk pargoluhan nami halaniai kuban hita bapak inang na poso sekolah minggu sonai homa kubani hita na irumah ibawas burngin on ase bersaksi mahita ase ramah hita tongon marsombah martonggo mamuji Tuhan ta Yesus Kristus halani domba roh ia hudunia on ay manalaho paluahkon kita Bapak Inang ase bani pergeluhan tapi terlebih bani tahun na lewat on lomandupakon tahun baru on kita ase tong mahita marondos ke bani Tuhan persaya hita Tuhan do makasomani hita hagalupan dodingkon hita sahalinari ayat sada pakon ayat tolu bani ayat patoluan on holy yundang hanami ma liturgi na paupaton ase onang ni ini sanggara Yesus sonam modom doha laganu Hundul Makuria. Makna ni partubuh ni Yesus. Marhite hidup ni uhur ni naibata. Ibere do humbata hasasapan ni dosa pakon habayon ni uhur. Haganupan in ijalohita marhite Yesus nadop tubuh hudunia on. Partubuh ni Yesus in ma nagabe bohalta. Laho menuruskan horja apa tanggung jawab ta dear untuk hasangapon ni Tuhan ta. Halani marhite partubuh ni ibere do humbata gogoh apa pangarapan na baru. Sunari tangar hita ma liturgi na pao paton. Domba tubuh si paluah bata halaniai patut ma marmalas nyuhur hita. Pataridah kon hita ma malas nihurin marhite parsahap
horja apa parlahota nai harusuh kon Tuhan. Ase tandama nadop ipalua hita humbani dosa. Ulang maharu uhurta atak pegobir bani namandalani goluhta. Ainini ni Tuhan Yesus do. Parlobi ma pindahi hanima harajaun ni naibata apa hapitorani. Dop ai tambah konon ni do ganupan ai banima. Tongon, doma ibare Tuhan Yesus, jaminan hidup bata. AGP bue ope hamaholon, sidopakonot. Tenger mau hurta bani Tuhan in. Ai pargogoi Tuhan anjahayu rupi doita bani nama nurus kono horja pandilo onta. Selaku seksi ni Kristus, itonga-tonga ni keluarga, gereja apa masyarakat. Domma yondoskon Tuhan Yesus hubata keluargata, asai parmahani hita, halani ai, hubani go niuhur, pikiran, apa hubani bu sinding gogoh tama, haholongi hita, jana parmahani hita keluargata, ai hatahun Tuhan Yesus do hubata, haganup na binahin na siyam bani sada, hala anggiku na etek on na humbak kudoin ibahin na siyam. Hanami pe lambid marsamangat ma lahu mangidangi Tuhan janah makor jahon nama dear. Sai iurupi jana ipar gogohi Tuhan naibata mahanami ase dihut hanami marpadiatehon janah mangurupi hasoman na ibagas hasusahan apa sitaronon. Hanami dakdana sekolah minggu pe lang rabe memboiskon panorang untuk margem atap marguro-guro. Ipa pokut hanami mamarlajar tangi mahanami bani hata podahni orang tua. Jana ringgas mengurupi orang tua, marsikolah minggu, pakot mambahen nama dear hubani hasoman. Totapma parbuah kon hita buah ni hapor sayonta. Marhite na sirsir tongtong manaksihon holong ni Tuhan in. Mangidangi janah mangguluh ibagas hasadaon na marsiurupan janah marsi haholongan. Goluh na marsi tukol-tukolan marsi patuguhan apa marsi pardiatehan tongtong ma horjahon hita. Posma uhurta ihasomani Tuhan Yesus dohita das hubani naroh ujung ni dunia on. Amin. Malas matongon uhurta ay mamarhitoy idop ni uhur ni nebata hubata domaroh ay ma Jesus si paluah hubata ay manalaho sebagai jaminan ni goluhta. Halanyay Bapak Inang kita haganupan pataridehok kita matongon buah ni hapor sayonta aselamben marmulia goran ni naibatata. Diar paima tonggo sapaat ase puji kita Tuhan ta humbani haleluya nomor 310 ayat sada ayat 2 pakon ayat 3. Semangat kita mendonikan Bapak Inang. Humbai pulau ke Banua, Taitar boge do terus, Doni namamu di
Agano mucho main gloria. Puji ma Tuhan ta gloria. Puji ma Tuhan ta. Aganu pana di surga pasangap konai bata rap mando dindo sidea ilo beninai bata gloria. Puji ma Tuhan ta gloria. Puji ma Tuhan ta. Sorida duni Tuhan ta hormat baninai bata aganu puji-pujian ondos baninai bata gloria. Puji ma Tuhan ta gloria. Puji ma Tuhan ta. Martonggo Mahita. Terima kasih do tong-tong hatahulun hanami hubamu Bapa. Halania pun hanami do Bapa panugu-nugumu huban nami. Ya pun hanami do Bapa holong ni uhurmu huban nami das hubani bornginon. Bapa ibagas bornginon malas ni uhur nami Bapa aima na memperdingati ari pertubuhmu. Hanami na adong ihurion pakon sonai Bapa na mandihuti kebaktian i rumah tangga be marsada-sada. Aima Bapa tanda di malas uhur nami. Iboto ham do Bapa bagal ni holong muhuban nami. Iberi hanami do Bapa tanda malas ni uhur nami. Bani pamujion nami. Aima marhitehon liturgi. Marhitehon pamujion aima doding humbani tim singer. Pakon humbani Bapa. Bapa ase tong-tong maham memperdiatehon hanami. Halani boto hanami do Bapa. Hurang do Bapa kesetiaan nami hubamu. Agepe Bapa gatido hanami madabu. Tapi hanani holong ni uhurmu. Iperdiatehon ham do hanami Bapa. Ai ma Bapa boy hanami manggolu das hubani sadarion. Bapa ibagas masa-masa pandemi do pesonari. Bahat do Bapa parutolon. Baik maai mungkin ibagas huria. Itongah-tongah ni keluarga. Bahat do Bapa parutolon dihapon hanami marsada-sada. Apalagi mungkin pada saat on Bapa di masa-masa kesusahan.
ay maibagas perguluhan halani pandemikon. Age pesonai Bapa ibagas bornginon lang ay menjadi hurang hanami laho pasangapon goranmu. Malas dotong uhur nami Bapa ibagas nalaho memperdingati pertubuhmu. Bapa bani bornginon mangindo do hanami hubamu. Mungkin ibagas bornginon adong hasoman nami, keluarga nami, lang boy marmalas nuhur halani mungkin naborit Bapa. Lang ibotoh hanami Bapa, atak nai rumah sakit, atap nai jape si dia keluarga nami Bapa. Ase beri ham Bapa kesehatan, kesembuhan. Sonai hama Bapa masa-masa pandemikon bahak do parutulun. Ibagas tengah-tengah keluarga ase hanami na mengalami pergumulan Bapa ase apohiham hanami Bapa na ibagas kekurangan ibagas goluh ari-ari halani pakhorjaan nalang adong Bapa ase hama Bapa membuka pintu-pintu perhorjaan Bapa masa-masa pandemi konpe Bapa bahat do keluarga, pamili, nagati Bapa, maka tahun ibagas kehidupan si dia Bapa. Langi boto si dia Bapa, ahana laho si horjahonon. Tapi Bapa ibagas bornginon. Tatap ham hanami Bapa. Tatap ham keluarga-keluarga nami. Mampuhon ham Bapa hanami lanalahu pagajang kontangan nami Bapa hubani haganu pasawaman atape keluarga nami. Ase ulang pitahan nami Bapa namar malas nuhur. Terlebih na memperdingati ari pertubuhmu ibagas bornginon. Ase boy Bapa riap hanami Bapa mar malas nuhur. Bapa martonggo doho namaha nami hubani jemaat nami nadong itongah-tongah gereja GKPS balik papanon atape ide ijape sedia marianan selaku Bapa ase beri hama sedia boy menjadi imam itongah-tongah ni keluarga ulang halani masa-masa pandemikon Bapa gabe lupa si dia aima tugas ni si dia selaku Bapa di tengah-tengah ni keluarga. Nalape mendapat pekerjaan beri ham Bapa, buka ham pintu-pintu pekerjaan. Hubani Bapa, ni ombah nami, nalape dapotan, ase holong mauhurmu Bapa. Iboto ham do Bapa selaku Bapa keluarga, na bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Pita hubamu do Bapa hanami boy marondos. Ham do Bapa na memberi jawaban. Sonai homa Bapa hubani hanami inang. Na bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga mengurus rumah tangga, mengurus niombah. Si pata Bapa itangar hanami do Bapa. Halani masa-masa pandemikon membahin urah roh ringis ganupan mai Bapa tapi persaya dohanami das bani saaton imam puhon ham dohanami Bapa mandalani guluh nami ari-ari Bapa ibagas bornginon pe ipadas hanami tonggo nami bahat do Bapa nalaho tanggung jawab nami Bapa lang pitah ibagas keluarga. Tapi nalaho membere Bapa ay mapasu-pasu na ibere muhuban nami. Lau si beron nami homa hubani hasoman nami. Sonai homa Bapa pay mamasu Bapa yatahon. Hurang dope Bapa ay nalah membere hubani pensiun pendeta pakon haganup Bapa
ase ibagas beringinon Bapa. Pasu-pasu ne beri ham huban nami. Pasu-pasu na lape iberi ham homa hubani haganup keluarga perlepas keluarga. Ase mampuhon ham hanami Bapa, laho membuka tangan-tangan nami Bapa. Bapa ibagas beringinon martonggo homa hanami. Selaku hanami Bapa pertugas itu tongah ni huria. Mampuhon hanami Bapa, mampuhon ham hanami mekorjaon kerja nami. Sonai homa Bapa humbani jemaat. Ase bere ham hubani siria Bapa itonggohon hanami Bapa nalaho mekorjaon kerja nami. Ase saling Bapa menunggohon hanami menunggohon jemaat homa menunggohon hanami. Ase boy Bapa merdalan aima nadiat itongah-tongah ni huria. Bapa ibagas beringinon martonggon homa hanami. Aima hubani pemerintah nami mulai na tertinggi dah subani na terendah. Ase hama Bapa memberi hikmat hubani sedia. Ase Bapa berhikmat sidia lah homa kerjahon. Aima horjani sidia itongah-tongah pemerintahanon. Sonai homa Bapa martonggon hanami hubani niombah nami. Na dohor huban nami ase tong-tong Bapa pasu-pasu ham jadi hon ham nasi dia Bapa menjadi niombah na dear ibagas rumah tangga, ibagas persikolahan, ibagas perhorjaan niombah nami anggo doma marhorja ase boy si dia Bapa menjadi terang dan garam Bapa ase termulia goranmu. Sonai hama Bapa nadau humban nami niombah nami langi botohan nami Bapa aha horjani si dia. Tapi pita hubamu doa nami marondos Bapa. Ase pagari ham Bapa ni mbah nami. Ai mase dauh Bapa humbani tahi-tahi ni si bulis ni duniaon. Bapa ibu gas tonggo nami bornginon Bapa. Ase ibagas tur niuhur hanami mangindo hubamu Bapa. Jamah ham hanami marsada-sada. Tatap ham hauhuran nami marsada-sada. Ase tong-tong hanami boy Bapa marmalas niuhur. Ay mamarhitohon gol na iberemu huban nami. Hubani hanami sesama hanami Bapa. Ajar-ajari ham hanami Bapa. Ase boy saling membuka diri. Ase boy saling memaafkan Bapa. Terlebih itongah-tongah ni beringinona Bapa bani ari pertubuhmu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Ase buka ham pikiran nami Bapa. Ase boy hanami merturuh ni uhur Bapa. Saling membuka hati, saling memaafkan. Ase ulang soya-soya Bapa. Aima perdingatan pertubuhmu ibagas boringinon. Ase mula hanami Bapa huluan hupintu rumahon Bapa. Marmalas nyuhur hanami Bapa sesama hanami Bapa. Ase riap hanami Bapa bersuka cita memuji pakon pasangapun goranmu. Bapa toki nari nalahu tangron nami mahatamu marhitehon jua-juamu. Ase buka hama Bapa uhur pikiran nami. Ase ahane bobahon jua-juamu Bapa. Boy idalan kon hanami ibagas goluh nami ari-ari. Sonai homa Bapa jua-juamu nalaho pada son nambilanmu. Ase hama Bapa mamasu-masu segala horjani, segala rumah tanggani. Hama Bapa memberi ahan haperluan itongah-tongah ni keluarga ni si dia Bapa. Bapa bak nolahu si pangindon nami hubamu. Lang palai pada hanami sada mersada Bapa ibagas kekurang nami nalahu pada son hatamu. Hata nami hubamu tapi boto hamdo Bapa ahan adong ibagas uhur nami mersada-sada. Persaya doa nami Bapa, anggo domah nami angkat tangan Bapa pada son hubamu. Persaya doa nami Bapa, turun tangan doamu Bapa, ay manalahu pada son haganup surah-surah ni hanami niombahmu. Niombahmu doa nami Bapa, beriomu doa Bapa, si jengisan hubani hanami niombahmu. Ulang ben ham hanami terbadar Bapa, hai mahalani hahurangan nami. Halani
kelakuan nami atak nahalani be panalang suman ibagas hadiron nami. Ampun kon ham Bapa. Tong hanami manghindo hubamu Bapa. Terima kasih Bapa, jelham tonggon nami. Marhitehon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dear Bapak Inang, halani irahut bani tonggo do tongon, aima ibadah ta bernginon, malas ma uhur ta, halani kinari lodayonon tama, aima hatani nebata na ipadas ni Bapak Panditata. Jadi halani ai, paima idayhon hita itangar hita hatani nebata, dear asipuji hita Tuhan ta, marhite doding ta haleluya nomor 30 ayat sada pakon ayat 2. Martonggo hita. Damai ini batama na mengatasi haganu paruhuron naroh kumbani Kristus Yesus Tuhan in manaman ramot kon uhur pikiran rosi haganupan pargoluhonta laho manjalohon hatani bani panorang on ibagas Kristus Yesus Tuhan tain jaloham tonggo namion. Amin. Horas mau bata haganupan. Selamat Natal. Ya, malah suhurta na riapi tamar Natal ibagas bornginon bani tahun 2020 sadaon. Asihatani Tuhan na manisay hita haganupan bani ambilanta panorang on ay mahum bani pasalmen bindu 147 ayat sada das subani ayat 10 sada. Pasalmen bindu 147 ayat sada das subani ayat 10 sada. Mazmur pasalnya yang ke-147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Asyang kodoma dapat hita basaon hita mateks ni ambilan tahun maresponsoria. Diara sipokah kita pasalmen bindu 147 ayat sada das subani ayat 10 sada. Judul bagal ni puji-pujian bani Jehovah na marpanatap bani bangsa apa sagala naka makabiarisi. Haleluya, diar dumandoding bani naibatata tongon jenges anjaha talupdo puji-pujian si sonayai.
Ia dona pamalumkon uhur nama rosak, anjaha na membaluti ugah ni sidea. Bagaldo Tuhan ta anjaha margogoh tumang, sing tersibar hapentaran ni. Dodingkon ma bani Jahoba doding puji-pujian, dodingkon ma naibatanami marhite husapi. Namambere gagaton bani pinahan, sonai bani anak ni kawak na siyok-siyok kubani. Marosu do Jahoba bani halak nama kabiarisi, namar pangarapan bani idop ni hurni. Amen. Singanjay badasne. Taganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus, bani topik ni ambilanta bani bornginon ay mandoding ma bani Tuhan. Ya. Mandoding ma bani Tuhan ase aganupan puji-pujian ta bani pargoluhan on marhite atap ahape ay bani hita mahaganupan ay hubani Tuhan. Ita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus bapainang haganupan na maposo nariap hita marnatal bani sadarion malasuhurta boy hita riap huma mamuji pasangapon Tuhan halani doma tubuh tongon si paluah ay ma Tuhan Yesus Kristus. Bani panorang Natal ipasingat do hita pasal naibata na roh ku dunia on. Naibata na roh laho manohu julma. Ya. Do maroh naibata laho manohu hita. Mase roh naibata manohu hita julma halani hita julma ay ma julma na dumadoh kumbani naibata halani dosa. Ya. Kita sudah jauh dari Tuhan karena dosa kita. Halanya roh do ia manau hita. Anggo sunai ma naibata roh manau hita bani pargoluhan taon mungkin idingati hita ma haganupan ahalani ay mahalani dosa. Yapkon hita do pakkor honon ni dosa ay masitaronon bani pargoluhan on. Hita haganupan anggo manaili hita mangidah kupudi sunaha pargoluhan ta bani tahun-tahun na do salpu anggo idingat hita bani panorang Natal bani tahun 2010 siya ibagas hagobiron do hita haganupan. Ini memang mulai tahun 2010 siya dunia on doma ilanda pandemi COVID-19 siya. Bahkan panorang Natal tahun 2020 pe sosak dutong pangahap. Bahkan dasku bani panorang on pe bani perayaan Natal bornginon malam Natal 24 Desember tung dope COVID-19 siya ay adung pe. Tapi bagas pangarapan andohar kulobianon lamin roh diarne. Sonah hita maperdingati Natal bornginon na roh Tuhan ay mambuan haluahon. Sonay mapangarapan ta haluahon marhitay hon ni pandemi COVID-19 siya hon homa terjadi bani haganupan pargoluhan ni jolma i dunia on. Ahado hinorhon ni pandemi COVID-19 siya ku bani hita. Banyak perubahan na terjadi bani pargoluhan ta. Banyak perubahan na terjadi bani peribadahan ta haganupan. Kita beribadah merkebaktian di rumah-rumah. Kita kembali lagi seperti jemaat mula-mula nahinan na beribadah si di rumah-rumah. Bahkan homani marnatal pehita bani panorang on terbatas do be. Terbatas do kegiatan ta, terbatas do homani age kehadiran ta gereja on, makani sebagian hita maribadah kun rumah. Marhite renungan Natal bornginon Bapa Inang, yarah kondo hita ase mandoding bani Tuhan. Yarah kon lahu mandoding hubani artini, langgabe si pangambati hape hubani hita, naborat si taronon masalah pergumulan bani pargoluhan on lahu mamuji Tuhan. Age penokan begitu berlalu, sunai 2010 sia 2020 bahkan dasku bani sadari on, pandemi itu terus berlangsung,
COVID-19 itu masih ada, tapi lang gabi si pangambati ay nalaho mamuji Tuhan hubani hita bani borngin on. Jadi sonaha doa si boy tetap hita mamuji Tuhan bani haganupan pargoluhanta. Idah kita bani teks ni ambilan on hasaksian ni parpasalmen ia sihol memberi pangarusion rossi sonaha asi margogo kita lahu pasangapon Tuhan bani pargoluhan on. Alani ay parpasalmen makatahon bani ganup situasi na idop pakon hita baik malas niuhur piai baik busok niuhur piai tetap do Tuhan ay marhorja bani pargoluhanta. Ya. Alani haga tido hita memang mengahap bahwa ketika pandemi itu datang, ketika masalah datang, pergumulan datang seolah-olah Tuhan itu memang sudah jauh dari kita. Tuhan ailang peduli behubani hita. Tapi parpasalmen makatahon ibagas malas niuhur pusok niuhur sitaronon peai Tuhan tetap marhorja bani pargoluhanta. Hanjai didah kita ay bangsa Israel domma mangahapkon hamarsikon ni goluh sanggah ihabuangan Babel si dia. Domma ihapkon si dia sonaha goluh na marsik ijay. Ya inilah kita bahasa sanggah ihabuangan Babel si dia mengalami goluh na ibagas keterbatasan dohuma. Sanggah terbuang si dia ijay. Lang boyu hur-hur ni si dia manggoluh. Lang bebas si dia hujai hujon atap hujape sura-sura uhur ni si dia. Atap lahu marahapi si dia ibatasi. Semua dalam adong bani pengawasan ni bangsa Babel bani panorangai na berkuasa. Halani sebagai tawanan do si dia ijai. Terbuang halani dosa ni si dia. Lang bebas si dia. Bahkan mungkin sonaido pangahapta halani penjajahan ni pandemi COVID-19 hubani hita. Lang bebas sita hudarat bani panorang PPKMI. Lang bebas sita makorjaon haganu porjata. Ang gunokan niya tahun bani liturgiay marsikolah pedak danak tahun rumah. Marhorja pehita bahkan han rumah. Bahkan makorjaon atapahape na siol niuhur siol mardalani atapahape terbatas ope haganupan. Sunay manamasa huma bani bangsa Israel. Tapi domma huma ihapkon si dia sonaha si dia boy mulak hu tano ni si dia hun habuangan Babel mulak ku Jerusalem. Domma ihapkon si dia ay. Ase pasalmen on ambilan bornginon isurat kon doay bani panorang na domma kaluar si dia hun habuangan Babel. Jana sanggah ope bani panorang ay membangun tembok Jerusalem na domma iparsida bangsa Babel bani panorang ay. Ya, ita ganupan na hinarga di Tuhan, yarakon parpasalmen do hita, age bangsa ay, bani panorang ay, ase tetap pamujionta hubani na ibata. Apapun kondisi hidupmu, apapun masalah kita, tetap memuji Tuhan bani parguluhan. Nahado ase tetap pamujionta hubani Tuhan ay. Adu na kabe sukun-sukun hubata. Totu ase tetap pamujionta hubani Tuhan, maningon pakai hitama haganupan panorang talahu mangidah. Lahu mangahapkon diar layak ni Tuhan bani parguluhanta. Ya. Asiboy tetap hita mamuji Tuhan walaupun dilanda pandemi hita sebelum ni das kubani sadarion maningon idahon mudo, idahon tado, maningon ahap konon tado bagaimana Tuhan menuntun kita sampai pada saat ini. Age ilo pusi hita penaborat, ilo pusi hita pe pusok niuhur, tapi Tuhan masih memelihara pargoluhan tadas kubani sonari. Aido mambain boy hita mamuji Tuhan terus tetap bani pargoluhan taon. Lang be mangidahi na hurang. Tapi ya tahun ni John idah ma dear layak ni Tuhanin. Lang be hita mangidahi na lang dear na idom mailalui hita das kubani panorang on. Lang be hita mangidahi pita masalah COVID tumang. Tapi maningon idahon mudo sonaha Tuhan mapermuduhon goluhta marhite pandemion. Jangan lang ko manibe mangidah masalah na sedang hidup pakon hita sonari. Mungkin sekarang kita juga masih bergumul. Mungkin sekarang kita juga masih banyak beban pikiran. Tapi lang tertuju hujai pikiranta, lang tertuju bani masalah ai hita tapi maningon mamuji Tuhan do hita. Kenapa disuruh kita ijon nalahu mamuji Tuhan terus bani pargoluhan tahun agenaha kondisi pargoluhan ta. Ternyata bani haganupan situasi anggo tetap do hita mamuji Tuhan buidu ay gabi guguh kubata. Ya. Dalam sitaronon na borat pikiran na borat
kita terpikir untuk bernyanyi mendoding haleluya atau mendoding AHPI, bahwasanya haganupan hitaon ibagas botoh ni Tuhan do akan tumbuh kekuatan bagi kita. Boydo ididak kita hagogohon pakon kuasa ni Tuhan ai bani ganup situasi ni goluhta anggora hita terus mamuji Tuhan bani pargoluhan on. Secara pandangta bani aha na ibain Tuhan nubata sangat mempengaruhi pamujion tahu bani. Cara pandang ta bani ahana domai jalohita pasu-pasu ni Tuhan, bahkan panramotion ni Tuhan ai pihubata akan mempengaruhi bagaimana kita memuji Tuhan. Cana akan mempengaruhi malas nihurmu age bani pargoluhan hari-hari rosi bagas nama pardingati Natal saudario. Jadi memang sanggah ombah kita bani sitaronon, sanggah ombah kita bani pergumulan, sanggah ombah kita bani kegagalan bani pargoluhan on, rado mahol hubata nalaho memuji Tuhan ibagas borsiniur. Sangat sulit untuk memuliakan Tuhan sanggah marsitaronon kita. Masih sunai. Halani ibagas pikiran taon Tuhan ai marhorja tikiroh tumang pasu-pasu doh bani kita. Anggo songon daya ko kita pasu-pasu na ijalo hita, oh rohma Tuhan ai marhorja doia. Anggo merasa kita terberkati badi pargoluhan on atau marhitai hona HPI, kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja. Tapi bani sanggana marsitaronon hita bani pargoluhan on, ijai maya tahun hita Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak berbuat apa-apa, Tuhan itu tidak peduli terhadap saya dan lain sebagainya. Nagabe alasanta, nagabe pikiranta humani bani situasita. Tapi teks ni ambilan tahun maka tahun par pasalmen dia bisa memuji Tuhan halani domma perlobe ia mandaihon diar layak ni Tuhan. Ya, dia sudah terlebih dahulu manjalohon mandaihon diar layak ni Tuhan ai. Asi aido membain agepe buai hasosakan naido pakon ni tetap do ia memuji Tuhan. Ase sangga ibaga situasi na sulit ia, dia selalu berusaha lah homar malas niuhur. Ya. Nah dohita sangga marpusok niuhur berusaha marmalas niuhur. Harus ada keyakinan bahwa apa yang terjadi padaku ini ibagas botoh ni Tuhan. Ya. Apa yang terjadi padaku sekarang Tuhan tahu itu. Iboto Tuhan dona terjadi bakuon halane persaya doa ulang soh iya. Ase hubani hita pe ulang manamin kabedong alasanta bani pargoluhan on lang mamuji Tuhan. Agiah alasanne. Agi burat sitarononta. Agi pe bahat tumang parutolon bani pargoluhan on. Sebenarnya tidak ada alasan tidak memuji Tuhan. Halani mangguluh pe hita si bere-bere ni doa. Halani mampu pe hita mandupakon sitarononta. Gogo naum bani Tuhanin doa ya ganupan. Ahadu nagabi dasar bani bangsa Israel bani panorang ay lahu mamuji Tuhan. Dasar ni si dia ay ma Tuhan doma paluahkon si dia hun habuangan Babel. Tuhan doma patupuhon si dia mulak use na merapinan gabisada dan mereka bisa membangun kembali tembok Jerusalem ay. Jerusalem itu dibangun karena Jerusalem adalah lambang kehadiran Allah. Halani ijai do ipa jongjong rumah ni naibata na domma iparseda bangsa Babel sebelum ni. Ya, ketika terbuang si dia Babel ai. Pemahaman di bangsa Israel, anggo domma dia rumah ni Tuhan ni pajongjong i Jerusalem ai, maka kesejahteraan ni si dia na i Jerusalem ai pe akan dipulihkan oleh Tuhan. Anggo domma jongjong ijai rumah ni Tuhan, maka ibagas pemahaman ni bangsa Israel, Tuhan hadir di tengah-tengah ni si dia. Ya, jadi si dia sadar bahwa pita halani pangurupun ni Tuhan doma boy tarhorjahon si dia kembali untuk membangun Jerusalem ai. Sonaido pertubuh ni Yesus su dunia on. Ketika Yesus roh ku dunia on, tubuh ia ku dunia on, ai manalahu memulihkan pargoluhanta. Karena apa? Yesus itu telah hadir di tengah-tengah kita. Adong maha porsayaon homani hubani hita bahwa nariap do hita pakon Tuhan ai bani pargoluhan on. Parpasalmen ijai mangidah sonaha halojon ni bangsa na terbuang ai manjupahkon hutan ni sidia na dup masida. Ya,
Duma masih dah hancur hutan ni sedia ai. Otomatis akan ada perubahan dari mimik wajah, dari uhur pikiran ni sedia. Bagaimana kembali membangun ini? Rado masih dah hauhuran ni sedia halani mangidah situasi ai. Ketika Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya masih ada uhur ni mangidah kita on haganupan. Masih ada uhur ni naibata mangidah hado saun ni jolma. Tetapi roh do ia marhite Yesus Kristus nalahu menjupah konita. Memang idi dah naibata lang adong biasa ngapon na songon nahinanay, songon pangahap di bangsa Israel di Jerusalem. Bagaimana dulunya mereka senang di sana. Bahkan boy hatahonon halak nagagal do si dia ketika mereka kembali ke Jerusalem. Ita ganupan tapi sadari parpasalmen do bahasa ibutuh naibatado haganupan naihapkon di bangsa. Onma pemahaman ni mambain boy ia memuji Tuhan halani naibatado na manopa haganupan isi ni dunia on. Allah yang menciptakan totu dia juga yang memelihara. Lang pita ito pabari paturut. Tetapi Tuhan manopa hita tanah Tuhan dohomani na memelihara haganupan pargoluhan taon. Iramot kon tinopane. Ipamalum do haganupan paruhur na rosak ni bani ambilan on. Jana komani ipamalum do haganupan ugah-ugah ni si dia. Ase indo homana yarap kon hita bani panorang natal ibagas borngin on. Rado buhay memang si pikir honon naburit kegagalan. Bahkan masalah ekonomi na yalami hita bani panorang on. Jana rado ay mambain hita gabe lang tardilo uhur talaho mamuji Tuhan. Rado halani pergumulan hita gabe lang tardilo uhur talaho beribadah ku bani Tuhan. Halanya pangahapta gatido sunay ang kumarsitaronon hita bahat masalah ta atapi bahat pergumulan ta songon na wajar do pangahapta agilang mamuji Tuhan hita. Ang gubahat si tarunon ta, pangahapta, maklum do Tuhanay, pandemi do piyon, COVID do pisonari, langpe gareja au, langpe maribada au maklum do Tuhanay. Rado das kujay humani pikiran ta, bani pargoluhan sonari on. Tapi dingat hita ma, paraw ni Jesus su dunia on pe, go kasusahan do si Joseph pakon ni si Maria. Sing nasunang-sunang ko man si dia. Banyak hal yang harus mereka pertimbangkan. Memang badi panorang ay ketika iberi hubani si dia hata ay marhite malaikat ni bata rado si dia menjelohon. Bukan kondisi mereka pada waktu itu baik-baik saja, tapi kondisi ni mereka di luar itu sangat buruk. Agi kondisi ni Maria lang jenges panorang ay. Kondisinya di luar sangat buruk. Dia harus menanggung malu karena AGP lape marumah tangga ia doma diarak kulani. Ya. Dia harus menanggung malu humbani hata-hata ni hasoman. Apa kata orang tentang dia? Ini lapi merumah tangga si dia. Lapi tarpasu-pasu ang goya tahun bani guluh ni hita ala Kristen. Bahkan mereka juga harus berhadapan dengan hukum Taurat dan berhadapan dengan adat orang Yahudi. Keadaan mereka tidak stabil dan tidak baik di luar. Sangat buruk keadaan ni si dia. Nai mahomana ya hap kondisi Maria, ibaga sasusahan do si dia, pokondisi Joseph. Bahkan ketika mau melahirkan naibata nagabe jolma aipe langa dong dapat si dia ianan parbornginan. Ya, mereka tidak mendapat ianan lahu marborngin bahkan tubuh iharang dipinahan ma Jesus ai. Sunai ma situasi ini bani panorang ai. Jadi kenapa begitu sakitnya, begitu parahnya, begitu miskinnya paroni Yesus dunia on mas sebagai tanda paroh ni Yesus hutarohon patugahkon bahasa iya pe rado mangahapkon hasusahan na yahapkon hita sonari. Yesus pe rado mangahapkon sitaronon na berat na yahapkon hita bahkan dia lebih berat ibagas mendopakonay haganupan. Anong kita on lahir ibaluti bani kain lap ni ya anak ni lombu kan ay do. Langadong hiton na lahir bani tempat panganon ni babi kan. Aganupan mungkin bahatan mahiton zaman sonarion lahir rumah sakit, gulangi rumah itolong bidan, gulangi rumah itolong datu atau pahape ay. Adong lahir iharang dayok atau pijape. Tapi ay manamasa ba ni Jesus, rodo iya nalaho pamalum kon hita. Dia hadir sebagai Allah
marhite Yesus Kristus mangahapkon na burit tumang laho pamalumkon. Tujuannya adalah asilang pita halak na bayak roh kubani, tapi halak na miskin tumangpe roh mahubani kita sejajar di sana. Itu harapan ni Tuhan, langadong segan halak na miskin, langadong segan halak na marsitaronon, langadong segan halak na terbuang, halak na terpenjara, tertindas, lahu roh kubani Yesus. Dia pun tertindas ketika datang ke dunia ini. Jadi roh do ialah membuat dan mengangkat sitarononta halani dosa. Dia datang bukan hanya melambaikan tangan hubani hita, tapi dia mau mengangkat, membuat hubani haganupan, dosa, hagobiron, ketakutan akan kematian nadong bani julma. Halanyai Bapa Inang hita haganupan, ulang benamin itulah kita roh Yesus ayu bagas suhurta. Jangan pernah tulak Yesus itu roh ku rumahmu. Jangan pernah tulak Yesus ay roh iya ubani haganupan pargoluhanmu. Ya, ulang itulah kita, angguboy marborngin mabenhita Tuhan ay irumahta. Ya. Jadi ang gumarborngin Tuhan ay rumahta kan lang terbain bilang martunggulo modum kan. Ang rumahta do Tuhan ay lang terbain lang martunggulo mangan. Lang terbain lang martunggulo paburhat dun yombak kusikola. Lang terbain lang martunggo behita anggo atap lahu makrujahuna behita bani parguluhanta. Halanya tondok do Tuhan i rumahku. Nah itu. Atap sol martinggili piaw pakon parinangonku, anggo hudingat do tondok do Tuhan ay John. Bainonku. Berarti maningon sidiaran matong hiorjahun. Halanyaha Yesus datang ke dunia ini bekas pangarapan ni lambin roh diarni ma pargoluhan ni Jolmaon. Angko marborgin ma Yesus ay rumahmu, angko bani panorang ay lang jupa sidia yanan parborginan, tapi halane Kristen dohita, napor saya bani Yesus dohita, kita mau memberi ianan bani Yesus i rumahta, ibaga suhur tahun haganupan. Jadi ulang bagalan di lidah kita, hasusahanta daripada hidup nihur ni naibataay. Apapun pergumulan hidup kita, apa si tarononta, apapun harapan ta bani pargoluhanon, ang gulapidas bani panorangon, jangan pernah menganggap lebih besar kesusahanmu, pergumulanmu daripada hidup nihur ni naibata. Hidup nihur ni naibata ay jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita ganupan paroh ni naibatahu dunia on ay manalaho mambere haluahon. Mungkin kita merasa bahwa kita sedang berada di titik terendah bani pargoluhanta atap halanya hapi ay. Mungkin kita merasa bahwa kita ini hampir putus asa bahkan sulit untuk semangat bani panorang Natal on, bahkan mengalami kondisi terpuruk kita bani panorang on. Tapi diingat kita bangsa Israel pun pernah mengalami situasi seperti itu saat mereka berada di pembuangan. Ahana terjadi ubah di sidia sembuh tumang do pangahap ni sidia. Miskin sekali, doyuk tumang do sidia. Bahkan sidia merasa bahwa Tuhan itu memang sudah jauh dari mereka. Tapi bani situasi nasonayai, langi paturut Tuhan sidia terbadur. Roh do Tuhan lahu paluahkon bangsani hun habuangan Babel ay. Tapi memang cara ninay batalang tarusi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka lang tarusi sidia ay. Halani markuasa do nay bata bani haganupan tinupani. Markuasa do nay bata bani haganupan na adong itanoon. Maka nilang tararusi jolma bagaimana cara Tuhan menolong kita dalam pandemi COVID-19 yaon. Lang tararusi bagaimana cara ni Tuhan mangurupi hita bani haganu pergumulanta bani panorang on. Rado bani panorang on bergumul tumang mahita. Sangat tersiksa kehidupan kita. Mampukah kita mengatakan Tuhan itu dauk? Mampukah kita mengatakan Tuhan tidak peduli kepadaku? Angku itolong Tuhan am tokinari. Mau siya tononmu. Sopong maroh Tuhan ay sunay. Tuhan itu ada setiap waktu, setiap saat tu bani hita. Dia marhorja bani malas niuhur, rosi pusok niuhur bani hita ganup. Sebagaimana dia bekerja bagi bangsa Israel di pembuangan. Age terbuang bangsa Israel bani panorangai, maksud Tuhan bukan menyiksa. Tapi maksud Tuhan ijai, asi terdidik dosi dia, lebih mengahapkan sorang-sorang di manggolu rapkon Tuhan. Daripada manggolu menomba na ibatan alegan. Sunay do manihita age pero sita nononta. Dingat hita bahwa Tuhan sedang menguji aku untuk lebih kuat lagi, untuk lebih mampu lagi menghadapi setiap pergumulan masalah bani pargoluhan on. Cana ko banina terakhir na ibatado na mambere hagoluhan nene. On alasan utama laho mamuji jana pasangap kon Tuhan ay. Iya do naro paroh kon udan hutanohon
ase tubuh suan-suanan nini. Rose pinahan age binatang nalegan pe Tuhan do naman ramotkon. Age sobut ijon age kawak nini. Kawak itu adalah binatang yang haram bagi bangsa Israel sebab binatang ini pemakan daging dan disebutkan binatang yang boros. Tapi lang halani sonai sifat ni kawak ai gabelang ipar dia tinai bata iya. Kabelang iramot kon na ibata kawak ay. Tapi Tuhan manramot kon kawak ay na isobut agepe haram ba ni bangsa Israel. Tapi Tuhan manramot kon iya. Jadi on magambaran holong ni naibata hubani hita jolma bahasa Tuhan adalah sumber haguluhan pakon hagogohon hubata. Terlebih mabani halak namar pangarapan hubani. Anggo kawak no kana haram bani si dia pe piara Tuhan. Apalagi si dia nalang haram bani Tuhan. Kana itu? Apalagi jolma bangsa Israel bani panorang ay lebih dipelihara oleh Tuhan. Nalangnya rusukon si dia napatagi pangan si dia pe ipiara. Jadi sunai do manihita agepe gok ibagas dosa do jolmain lang talup hita hubani naibata lang talup hita pajupa pakonci tapi dia roh untuk manohu hita untuk paluahkon hita. Tapi dingat hita magigido naibata bani hajahatun bani halak na mengenjeng kon diri ni. Ay manay sobut songon huda, songon hai-hai ni dalahi. Huda itu adalah gambaran perlengkapan perang dan hai-hai ni dalahi itu adalah gambaran tentang kaki tentara. Ase huda pakon hai-hai ni dalahi adalah lambang gijang niuhur bani jolma. Halani gijang niuhur boy do mambayin jolmain lupa hubani naibata. Lupa hubani na manoppa iya. Lupa hubani na mambere haguluhan bani dasku bani panorang ay. Tuhan marosuh pitah bani jolma yang selalu bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan dalam hidup ni. Halanya hubani hita bapa inang haganupan puji manai bata, ia do manramotkon goluhta, ia do Tuhan nama beregogoh, ia do Tuhan si parkuasa, ia do hasa naboy paluahkon hita, humbani haganupan si tarononta, pergumulanta. Yesus do maroh ku dunia on, do matubuh ia hu dunia on, cara do matubuh ia ibagas uhurta haganupan. Dia adalah naibatasi panoppa, tapi ia doho mani naman ramotkon, mambere hagoluhan hubata, jana napaluahkon hita, aido asiroh ia ibagas Kristus Yesus Tuhanen. Sirsir maham ipaluah, sirsir maham ipaguluh, sirsir mahita itolong Tuhan, marhite na martoruh niuhur hita, manjalo Yesus ibagas uhur, rosi haganup pargoluhanta. Amin kon hita tani Tuhan martonggo hita. Terpuji maham Tuhan bani hatamu, dai jalohan nami bani borngin, perayaan Natal nami, nai perdingati hanami tongon pertubuhmu hu dunia on. Terima kasih bamu Tuhan na doma isi sei hatamu hanami haganupan. Asye menggoluh mahanami tongon mamuji pakon pasangapkon hamba ni pargoluhan nami, songon pangakuan ni parpasalmen bani ambilan nami bornginon. Ijayarahkon do bangsa Israel rosi hanami. Semangidah sonaha parpambainan ni naibata bani pargoluhan nami. Sonaha maparmudu-muduhan nami. Agepe hal nai habiari hanami dumapigadokah berlangsung i dunia on pandemi COVID-19. Tapi Tuhan selalu hadir. Lang pitah bani malas niuhur, tapi bani pusok niuhur nami pe tong-tong doham mangurupi hanami. Manolong hanami Tuhan bani haganupan pergumulan masalah. Atap ahape Tuhan nai dupakon hanami, namambain hanami bingung khawatir jana mabiar bani parguluhan on. Roh doham marhite na papardingati hanami Natal borngin on. Roduham manohu hanami, manogu hanami, mangurupi hanami haganupan, janah mengangkat hanami, humbani sitaronon nami, songonaham roh ku dunia on, menanggung haganupan dosa palanggaron nami, ilobe-lobemu. Lang talup memang hanami hubamu Tuhan, tapi hamdo na patalupkon, marhite na roh kam, lalaho papasingkon hanami. Halanay marguluh na pasing matongon hanami, bani parguluhan on. Marosu doham hubani halak na marhabiaran hubamu. Marosu doham bani halak na marpangarapan hubamu. Asi ay maturus ipataridahkon hanami. Langi horjaon hanami binajahatin. Halani dom maroh kam hurumah nami. Dom maroh kam hubagas uhur nami. Tondok kam ibagas uhur pakon rumah tangga nami horja. Rosya ganupan pargoluhan nami. Asi goluh na pasangapkon hamma. Ibain hanami. Marhite Natal nami ibagas bornginon. Lambin merubah matongon hanami Tuhan. Lambin toguh ma pangarapan nami hubamu. Lambin porsayani mahanami hubamu. Halani haganupan do ipar di mata ham haganup pargoluhan nami.
lang pitah na diar, tapi nalang diar pe, domay tobus ham haganupan in, ubani hanami haganupan. Tuhan na papasirsirhon na perluben nami. Tuhan na memberi haguluhan, rosi Tuhan na memberi haluahon nuben nami. Asi jupahan na nami, bani haguluhan na sadokan ni dukani. Tarmulia marsangap maham Tuhan, marhite haganupan guluh ni kuryamu, marhite haganupan horja nami, pangabak nami parsahap rosi palakan nami. Asi haganupan main, ibain hanami sebagai tanda terima kasih, bani panramotion, bani haganupan pangurupionmu, bani pargoluhan nami. Malas mahuhur nami manjaloham, malas mahuhur nami mangguluhur yap pakon ham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jaloham hanay pakon tonggo nami. Amen. Sonari dasma panorang ni hita ay malahu patupu galanganta membuan persembahan ta hubani Tuhan perlu ipabetuh kukan nami utik bahasa bani tata ibadah mungkin adong na hurang bani laguon dong na kenai isir hanami bani BDS boydo idah kita bani teks ni laguai atap doma dong hafal kita. Oh doma dong kapen ibani layar siap. Jadi sanggah mendoding kita patupu hita magalanganta maju hita hulobei. Sombahku hubamu Yesus, harani holongmu, hampar si madaan, huboan hubamu yagi matonduhi naga begalangan persembahan bambu ailang terbahena napatut tubamu ai pita on Tuhan natar garang kona upindo hubamu sai tolong hatimu sai jalo ham Tuhan galangan kuhon sai pake hambaan gabe baru-baru sadoka golukon. Doringkon kita bahasa Indonesia ini tadi.
hatiku berterima kasih mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kembali kita mendodingkan mulak suata saya bahasa Indonesia. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Seriap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskan galangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na anaguri atas. Puji-pujian jana terima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani torsado mardalan kebaktian perayaan Natal nami borngin on. Tandani malas nihur nami, ijoni patupuhan nami do galangan hatarimi kasihon nami hubamu. Jalo hamma galangan nami on. Anjaha pasu-pasu hamma bain hadiaron ni horja itongah-tongah ni kuriamu. Jalo hamma tonggo namion marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pai mamulak hita riap ma hita mangindu. Ham Tuhan Yesus nadop tubuh gabe si paluah kanami. Bain hamma goluh nami gabe bayu. Marhabiaran janah marhatengir niuhur. Pita hubamu ibagas na mandalani horja apa tanggung jawab nami. Pargogoy hamahan nami marhite tonduimu. Asi margogo ka nami manaksihon Jesus ijapi hanami marianan. Urupi hamahan nami mandalani ari-ari ni goluh nami. Pakon mambuan sondangmu hubani haganub jolma. Asi anggodong parsalisihan apa partinggilan. Anggo adong napusokan nuhur. Anggo adong namarsita ronon.
Sai balosan mahanami hubamu ase hubani diri nami sendiri. Diap mahita martonggo marhite tonggo na yajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inagoritongahon songon na inagoriatas. Birhama ben nami sedarion haguluhan ari-ari. Sasaphama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopakan nami. Ulang hanami bobay ham ho parlajuan. Palua kamaha nami hum bani pangago. Ay hamdo si madaharajaon. Pakon hagogohon. Apa sangapon sadokah ni dokahni. Amen. Jalo na siyama pasu-pasu hum bani Tuhan na ibata. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ini na ibata bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing mana makasomani na siyam haganupan. Amen. Selamat Natal mahubat haganupan. Horas subat haganupan, selamat Natal mahubat haganupan. Sonai huma selamat Natal hubadina syam na irumah. Jadi terus kita cara tetene ulang lebih bubar hita, ulang lebih keluar hita. Halani adong dope acara ta selanjutni tokin nari mandoon lang pala piga dokah nari marsabar hita tene. Jadi sunari tangar hita malobei kata sambutan ucapan Natal ka humbani pengurus harian majelis jemaat seberhanami panorang. Perlu kita katakan terima kasih hubani Tuhan nebata, doma yasomani hita, boy mardalan hagunupan ibadah ta, bani perayaan malam Natal ibagas panorang budarion. Hubani hita naroh igarejaon, sunai homa hubani nasyam, naman dihuti ibadah melalui live streaming, hanami na mewakili PMJ, maka tahun selamat Natal mahubata ganupan. Terima kasih perlu biatan nami bani Bapak Pandita nadop pada skon hatani Tuhan nebata hutongah-tongah ta bani panorang bodarion ando harma haganupan huria semakin diberkati janah terberkati bani hatani Tuhan nadop ijalo hita bani panorang bodarion janah terima kasih mahu bani hita haganupan nadop berpartisipasi bani haganupan pangidangion bani panorang bodarion bani perayaan Natal ta ando harmahita haganupan di pasu-pasu Tuhan. Jadi hubani hita haganupan langsung tugas-tugas hubani hari patar bani ibadah perayaan Natal ta ipuka hita bani jam 10 pagi aimana mandihuti nadop ilis hita bani grup BDS ta ase tetap hita menjaga protokol kesehatan ijape hita marianan masih tetap hita ibagas nasehat-sehat boy hita riap martupu mamuji Tuhan ibagas rumah ni Tuhanon. Jadi AGP songonon hita naman dihuti bani perayaan Natal bodarion lani terbatas dope parohta naboy hu gerejaon lang makurangi malas niuhurta nalaho mamuji Tuhan pasangapkon Tuhan marhite perayaan malam Natal ibani panorang bodarion. Sonaima naboy pada sanami sahalan nyari hanami na mewakili PMJ ihuriaton maka tahun selamat Natal mahubata haganupan horas. Yontang kanami dohmani aima sana mewakili jemaat sada maay humbani bapa sada humbani inang. Isi todoh kanami tene humbani inang aima inang mama Michelle humbani bapa aima
Bapak calon Samas Yuri Sinaga. Sebenarnya nami panorang. Shalom, hara selamat Natal mabata ganupan. Jadi hanami pe menawakili humbani inang pada skon selamat Natal ma bani nasiam Bapak Inang pakon haganup nama poso. Harapan nami ke depan kita semakin sehat, kompak, solid, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Semoga keberkahan Tuhan, sukacita Natal ini ada di tiap hati kita pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan kita semakin dikuatkan melangkah ke depan dalam pekerjaan tugas pelayanan kita masing-masing. Damai Natal ini kiranya bersinar di hati kita semua, terpancar lewat perbuatan kita, kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan untuk malam hari ini. Selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih, Mak. Umbani Bapak. Dia teh tuba bata bornginon bani Tuhan boida marnatal ibagas natorsa hanami umbani seksi Bapa pada son selamat hari Natal nami hubani ganup kuria balik papan inang nama poso sungai hamage sekolah minggu sendor motongon bani Natal tahunon songon nini ambilan okanai saya tondok ma Tuhan Yesus bani uhur tabe. Salinari kiton hanami mewakili Bapa. Selamat hari Natal mah hubat tahaganuban. Horas. Jadi halani yang mewakili jemaat dua ilang hambani seksi. Totu tene orang tua sada Bapak sada inang. Jadi ai mewakili jemaat haganupan. Jadi itu sok kita halani adong do snack snack ya paima idayun hita asai pangindoan nami tene iban nubagas tonggo itu doh mah jadi diartine Bapa membain tonggotan nalaho mandayhon senekai pindonai humbani situa Johan Sitebu. Terima kasih. Paima ijalo hita snack Natal berinon martonggo hita. Tuhan Bapa nami nomor bangsa negeri atas malas tongtong uhur nami Bapa boy terlaksana Natal nami ibagas nadiar jenges malas uhur nami Bapa boy terlaksana bani panurang berinon. Bapa dom matongon marpusa acara Natal nami jana sihol hanami mandaihon snack Natal bani panoram berinon pai mai jalo hanami Bapa marpasu-pasu ham ase makorhon gogoh nabar benami ase boy hanami manguduti ari-ari guluh nami jana bani ari patar boy hanami tontong huma martupu ai mana merayahon Natal jana sihol mula holi hanami Bapa matong-tong nama masu-masu ibagas pardalanan ase boy das hanami tujuan nami ibagas malas niur on mapanginduan jana tonggo nami pada sana marhita namu Tuhan Yesus Kristus jalo hama in haganupan amin. Jadi hubani pemuda asai bagi tene sada-sada lobe sahalak anggodong sisani baru dua. Ya, sedapotan haganup. Jadi halang lu dia singer. Tim singer nakinai pokon permusik ijado nesiam.
Selamat Natal ma ubata haganupan. Selamat Natal mama hubani hasoman nami keluarga nami naman dihuti di rumah. Anami namangidangi bani panurang budarion marmalas nyurduhan nami jana makatahun terima kasih. Jana makatahun salam sehat mahubata. Saya berpasu-pasu ma Tuhan bani haganupan horjata. Terlebih na pasir kon hita memberi gogoh na baru bata lahu mandihuti Natal bani Aripatar. Hanami na mangidangi juna ganupan tim musik singer sunai age hanami si pada sibuan doding si pada genda si pada sosial milan padaskot salam sehat ma hubata ganupan Tuhan Yesus mamasu-masu. Soras kodita selamat Natal telu hali horas telu hali. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Horas. 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 Sunai ma, terima kasih ma.
si dia man isun nomor guru-guru. Ya, untuk doa kan. Imut si dia. Masuk suara mau imut si dia.